Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inukunari putri pakasigi sa di tanubod di pagami namin si Kuala. Ari prinsesa Asima batanud mambugin nagyang kanan amanam salam ama nakalilintad sa gyang kaya dunya. Na ayamala na sa hari kya masa ulubuka supikir putri pakasigi atang kadag na ipag so mga request ka na maragaragan yung kamasaan so manguda nasyonal ka sabab sa maangad so lumasa ka sa salin daw niyan sa katay na pamakinga nga so request ka. Ayo inu mangadi iladen ranun aku larang kono akeng iku mati malang magamuko malasi magana ko muaw ya kesakali Taiwan kainun ana prinsesa simana tamana sakian yang putari pakasigi kira lagi daya ditaku marasoragem mangade solo masaki mangude nang si ayunala anahnya matam benar nadita mapemakadeng nakanogun putari pakasigi sama sakian dia gila mata ide yang prinsesa Asima saya mata benarai nau mangareneng dari di mahaparu pakola narayo
kong sige ubani ayo sa ugi parisi sa si mekabugi binantai emang udah nasi onala samare au sugi kaya sugi namaku nawa mangarenang kira lagi daya bapeso lili benar au saderna di takutare kakagi hari benar di tama pemakadem bukan dia putari pakasigi ayah dia kurung kerau parisi saasi mengdemana yang mampu lagi dia na umanara kenalo bumi ainu karitang komata ye dunia nanu dunia iya aroma saya pagi lidah inau mangarenang kau gigirau pakamu ada perinsi sae semana tamana sakian dia pakasigi ayah besakin dudun kawaku diko betun kagenai nama rinau ibu genasan saraka ebekupur kahian waram buyong nanay no mabuaw yaga to mangkadene aku mabu pandi aku pasan di daerah umi buaru deko wingadi kabatu gengkang nurun tari tangku matane tari pakai sigina